Jelang kok langsung aja, Beb. Iya Beb, tengah teh. Kak Mat. Kok langsung aja? Iya Le. Dari tim betul. Dari suatu tempat Mat, mengarungi mahliga cinta yang kita bina. Dah inji ya. Tapi kepiak kitong. Dekinya bagi Satpol PP bengkok. Kakek tuh nyari pacar boy Mat. Mali tak laku iri boy kakko. Menggeropolan jadi yang kok tak kira iri dul. Yang laki saya kemah boy pada bisa. Pak Dul. Kelanun, Kak. Iya le, tambah kan lu le. Cik Ratina Fatma dul. Iratin Mat. Pola cik kerep betul. Mak kerumuan kakek Mat. Korang mereng bini Ratin. Si nyara langsung 4G LTE. Ya cok reng kok reng laki dul. Bener kok tak payah eber. Lah Mat, nyari selain boy. Biasa nah, mun orang bini lugu ngak Fatma ruah kriteria nah orang laki si alim, paham agama, ben pateng ibaden nah. Bedi ngakok ben kakiria. Can siapa dul? Tak keroncan kaki jadi ya. Engkau koro putus itu dul. Untuk ngoleh cinta na Fatma aja ya. Perantara. Singkat cerita udah iya dul. Kan pacara kakek kenal akraban Fatma. Marang kok bui aki jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek Cong. Engki teng. Tujuh Cong. Saporan teh rekaren sak benan. Iya Cong. Beni pun tuh Kakek Cong. Kaulah tugas pon. Allah Karim. Pokok seneng Kak Mat bahari andi Kakek Cong. Gelem pamondok. Ya sampai tugas. Tugas de emak Cong. Miftahul Mustarsidin paling gian teh. Oh, kata lima Kiai Solihuddin almarhum. Engki. Keng biasa na Cong. Saya tugas de sejua. Bagian ger-teger. Kisah nikah pon. Tapi enggak Cong. Jujur lah ya. Jujur. Jujur kok seneng kadang ngode dan ngak kakek Cong. Gelem nyantre. Ada ilmu agama. Soalnya cuman setia dan mudah dan banyak selibur ke pergaulan sampai mengesampingkan pendidikan, khususnya pendidikan agama. Oh iya, mulai merah tugas pas boyong dari pondok Cong. Sebagian engki teh. Marilah bekalan tangan nak Cong. Duh. Saporan nah teh. Kau lagi fokus ke pendidikan. Tahun datang kau letur tugas boleh. Tugas tidak mau boleh Cong. Insya Allah udah Kalimantan teh. Po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku baik kopi nak. Engki, Pak. Tak langkung teh. Kaisa putra lagi. Iya Cong, apa? Tikel teh. Ki pikir bi kau lo. Boh, ki buru tak gelem. Tuli pikir mateng. Deking kok sing ngocak ke tangan nak. Engki teh. पल में हंसा दे, पल में
Lek. Mana? Kak. Tujuh, Kak. Iya, Lek. Beda apa, Kak? Ini kan cek penting. Iya, Lek. Anak tanya. Apa, Kak? Kakek kenal akrab Ben Fatma ya? Iya, Kak. Apa? Paling Kak lah seneng ke Fatma ya, Kak. Iya, Lek. Gelek ruang kok ketemuan. Pasti panyaman neng. Kan lah yakin Kak ya, Kak. Fatma ruang orang alugu, Kak. Biasa nah kriteria nering laki alim, sopan, ben agama mapan. Mun kok bi kakek yang tak patut Ben Fatma ya, Lek. Ya benih iya, Kak. Kini serkat kita kok melarat laku nah. Mangkan na, Lek. Engkau entar ke kakek ya. Keng minta tolong. Dek remah cara nangkok mak le bisa semak Ben Fatma. Oh iya, Kak. Ki coba bingko ya. Iya, Lek. Keng cek le ke boleh ke dun mawi ya. Beres. Oke. Nah, kakek tak kenal kakak Syirut dari ya. Punten, Pak. Apa kak Syirut dari ya ki bulan kakek na. Anan pi rohiyan na. Pi rohiyan na beneng kok karoning du popo. Oh, engki, Pak. Ya, tere kopi na, Kak. Engki, Lek. Mai nom chong. Engki teh. Yon bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, cocok ongkui ka bay manto Syirut re. Saya karo nginom kopi lek kaki maca bismillah. Mun pas yang kaya nase tak buru ngatah lil marin ria. Oh iya chong. Dek demak kabar bapan benembun. Duh, pada kak lanten teh. Kau lu terong ngampung sholat. Ikai masjid di teh. Waro chong. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Nah, Fatma. Engki, Pak. Ya tujuh dulu nak. Nah, dek remah kakek mun bingko apa bekan lah kak Syirut deh. Kak Syirut deh roki bela. Salah ada ya ahlak bagus. Ben pateng ibadah nak. Engkau yakin nak. Kak Syirut deh bisa jadi imam kakek si bagus. Derem mana? Engki tak napa, Pak, pala sampian kasokan. Cuma cek semangkin ki, Pak.
bule ki tero nyari tibi, deki mun bule tak mangki, bule manut pelek na bapak. Oh iya nak. Tapi situng tang pesen nak. Mun kaki nyari tibi, cek nyari reng laki polan ropan nak. Cek nyari reng laki polan soki nak. Tapi nyari reng laki si bagus ahlak ke. Ben patang ibadah nak. Paling inje pernah tak ketu ke bang lebang pondu. Bơ, lama dah pejang cong. Engki teng. Mayu enong kopi na cong. Ampun teng. Kau lu pelai manang. Lamu lia. Engki. Untuk taburan si gele, tikel bi kau lagi kira pikir teng. Iya cong. Toreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Ah Beb, engkau ki keluar ah? keluar demang. Entara konfat ma beb di perlo. Mak burun nah. Curiga kok. Wis rah, rahasia. Oh ya lah tengah teh. Coba kalau pipe pap gelo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek nek. Iya teh. Beda le Fatma ya teh. Bude dalam. Fatma. Ya bude kancan anak. Kakek ba. Iya le. Mai masak ba. Teh. Ini. Encan kakek mondok le. Terona iya ba, keng ngeser ke bapak ba, tada si arah bedo. Enom ba. Keng beda apa ba? Enja ada apa le? Keng kerong pola nabi tak apolong. Jengko jarang keluar ba atau kuroma. Iya mana anda iya le? Sampinan apa keluar mun tade perlona.
Tapi jenuh kia ba engko terus akake andi kebebasan. Kebebasan akancah, kebebasan milih jalan odi. Ola bodoh boy kakek. Oh iya, kakek sate tepat di komitmen benereng laki. Maksudnya ba? Iya, bodoh tangkan seneng kakek le. Shh. Jujur aja ba, takut keding bapak. Siapa ba? Kak mat tinggal. Nah, dek remah kakek mun bingkoi babakan lah kak sirut dah. Kak sirut dah waki bela. Salah ada ya ahla ke bagus. Ben pateng ibadah. Engkau yakin nak? Kak sirut dah bisa jadi imam kakek si bagus. Le, dek remah. Mun karo lebur ke ngajak ke pacaran, rasanya kok tak siap ba, takut metodus tang bapak. Iya le, saya kocap kebebasan dalam milih jalan ondi. Engkau tak maksa kakek nerima kak mat tinggal. Cuma paling enje kakek aja ki, gendi mania dah. Dek remah cara na ba, mayu ketemuan, pak kenal gelu, mon cocok deki pas bangun komitmen apa bareng. Di rumah. Halo kak. Dek remah le. Aman. Fatma gelem ketemuan. Deki pas jajak TV. Kelangkong ya le. Iya kak. Mau temu lagu ke Roma ya.